سلاف د برنامه که نوده دیسامل پیشبری و نه و هفته مل سر سه مجاران با خبن یک سردان پاپای واتیکانه پاپا فرانسیس بو هرما کردستان و عراق ام بو عراق و هرما کردستانه مجارا دوی امجی هر وها اف پلانا چاکسازی مافه مروانه برای چند روزه که جالی حکومت اخ پارتی و هاتو بو آشکار کردن لبله دو جی به گردای و پلانا چاکسازی آبوری هات آشکار کردن اخ پارتی دخوازه هم مجار آبوریه ده هم جی مجار مافه مروان ده هم گاوان با وجه افگاف ده چا بین نرخاندن اما سر وهنه که بسه کردن مجار میا سیه جی هر وها سیاست نافخوا یا لترکیه لباکوری کردستانیه بچه که جمع بحثا اتفاقا بکن که حال حاضر روش اخ پارتی چاویه اتفاق جمهور اتفاق ملت سیاست که چاوه دمشینه لگلوه که اف پارتی هم کجا اخ پارتی وقتیانه روشا وان چوانه و پنکیجی این بحثا هدف بکن سیاست کل باکور دمشینه وان هر سه مجاران حتی کدام ما تیر بکت اما بنرخینن هر دو مستین خواهین هجار دکتر وهاب جوشخون و هر پروفسور دکتر عبدالله قران مرحبا شواره مرحبا برای هم باشن ان شاء الله مجدود هم ندیده بو لباله هم زانن سه مجاره موسا گرم البردسته منم وان هر سه مجاره مهنه که میوکن جبری و ام بنیرن که پاپا دم کو هات کردستان چاهات پیشوازی کردن سردان اویل و جغرافیا و اردیکاری دنگ بدانه که چاه دا و ام و بن تماشا بکنو چه که موسا کرده پشتی و نوچه وان هر سه مجاران ام وکن هاتنا پاپا فرانسیس بو هرما کردستانه نه تنل هرما کردستانه همو جهان دنگ ودا جبرکو یکم جاره پیشنگ رهانی کاتولیکان سردانا عراق و کردستانه دکه به تایبت اف سردانا پاپا فرانسیس وک پنگاوکه آشتیانه دناو اولو باوریان داجی هات نرخاندن هاتنا پاپایا به تایبت بو هرما کردستانه جی بالا دولتین لحرمه و لجیهانه کشاند سروی سردانه به تایبت پیشوازی کجالی سروک ریوبر و ولاتین لحرما کردستانه و لپاپا فرانسیس هات گرن وک دیمن خوشبینی و پیک و جیانا اولو باوریان جدا هات نرخاندن البته لسر یکم سردانا پاپایاش بو عراق و هرما کردستانه دکاره گلک تشت بینگوتن و هم لترکیه و دولتین هرمه هم جی لجیهانه اف سردان در روژه ده دیاره کج نهاو پیداجی پیشکتنین روجلاتا ناوین دیده مکه درش به وی سردانه را گریدایی بین نرخاندن بله مدید کو سردان پاپا هم سر و اردینکاری هم جل جهان دنگ و دا به طایبتی جالگی پیشوازی کردن لهرما کردستانه و هر جبو هرما کردستانه اوکه دیپلماسی که یا اولی هات نرخاندن براستی هم و هرم هم جل جهان دنگ و دا برز جوشخون دست بکم و چه سردان پاپا نرخاند یعنی به طایبتی هون خازن هندکی گرینگا واتیکان جمره بجن یعنی واتیکان چما گرینگا و اف سردان به طایبتی جبو هرما کردستانه چخاز گرینگا سردان کی دیروکیه جبو چی çünkü pişti pandemi papa serdana xuya yekimin li Kürdistan'ı o li Irak'ı çekir. Viyaji mesela daişe Vatikan çukas li servis sekine çukas ve gring dibini via tini berme. Du evke bu yani az vakta li serdana meselekin du hep mijar hebu yek mijar navbera o dina navbera ola du xwazin toleransı ki derxan ortaya zaten be sistani rejili ro hevdu ditin via ditin adu deji du xwazin vaqt daiş li Irak ve Kürdistan'ı li kese Hristiyan çok az zulme mezin kiri via binin rojevi her du evki her du Armanca vici li bir serdani az bavertkim hatci hem be sistani re hevdu ditin hem ji van kese mağdurevi şiddeti bunun bu an rahatın بهفدوره جیبینکی چیکرین لاش بو کردستان جی پر مهمه از باور دکم به حب سمبولی هی لبرا yani یکی معنوی hatına papad ve Kürdistan kadiki evlihi yani via ve kadın roşlata navin kadiki evlihi via per mühimmiş bu Kürdistan bu roşlata navin via gerek mühim adı düci Kürdistan kada perdengiyi
karda per oli, karda Bele. per çandi. Evde parasın, Via ani zaman. Reveberi Kürdistan'ı der hakkı vakti nigara xo dipeyven mesela diben Kürdistan ne teni Kurdayı. Kurdanı rast. Livra ki dici yani nasnamavi çok az jevdi cuda bi ki livra dici. Dici ali mezhep, ji ali din, ji ali Zaman, etniki, ji bele, ali zaman rast. çok az jevdi cuda bir fark var ki Kürdistan iki dici Kürdistan Arabga havane de hemen Arabga demede havan rast. giştikayı. Bele. Bu ez baverdikim bu Kürdistan gelek miyim? Bu zaten vakta papa zivirip nameye Frede kişan peyam tabi. dayı bunu rast. Peyamdan nameye kişan hem ji gelek Kürdistancı hem ji reveberi Kürdistan'ı nere. Bu peşvaziya xos pasiya xwanı zaman. بله هربت هم هناك نعمل بمسألة وكن لأو سردانا باباش بو باجار اور یه اوره کو لگور روایتان حضرت ابراهیم پیغمبر لو در هاتیه دنیا و باب هر سه دینانه یه اسلامه یه خریستیانی و یه جهودیتیه آنجی یهودیتیه جهودیتیه هون چه بجد ما مستل سردانا پاپا بگمان سردانا پاپایا Irak و Kürdistan'ı peşi hat Irak'ı piştiren zani ki bu hat Erbili hat Kürdistan'ı brastici rudaneke dirokiye çima rudaneke dirokiye her vakit kütezanin Papa İro gavaku emle dünyaya binerin Papa gavaku sinore li gavaku İtalya'ya gavaku Roma'ya belki vak seroki cihana embejin Katolikten askirin li gavaku sinore İtalya'ya derket sinore Vatikan'a derket edi ev seroki ruhani, dini, hamu bavermendin Hristiyan, hamu bavermendin Mesihiyye cihaniye. Loma her peyamavi. Yani jbili Katolik ajı? Beguman jbili Katolik ajı. Hamu dünya peyamek که آلی پاپا و ورداین همو دنیا بالا خدای همو دیندارین دنیای همو باورمندین خریستیان که امزان که ایران نفوس ماجی سر 3 میلیارد ده بلکه 3 میلیارد 4 میلیارد بینه پاپا به وی وای گرینگه زیارت اویا کردستان جی جارک دن خویا کر جارک دن نشان داو که کردستان براستی جی ولاتک پر رنگه پر دنگه پر اوله ام بیجن رنگین جین اولین جین باورین جین belki coğrafya rojalat arayın tel Kurdistan etkarın be azadi و بسربستی هبونا خو باجون ام زانین کی کو mesela numune küçük bir yani destpek avakarına Türkiye'de nüfusa Türkiye sada 20 nüfusa Türkiye Hristiyan İroş sada yakşı nüfusa Türkiye Hristiyan nine Irak دی سال روزالات نابین belki یک جوان حرمین که دولتین که نفوس خویا خریستیان باوی که پاراستون امزان کی که عراق یادشی سوریه لیل عراق جی الحرمان لجی و دورین که عرب دجین خریستیان نکارن بسترن دری خو نکارن بپارێزن نکارن هر نمیجین مثلا درین خو با آوی که آزادانه بیترس بپرزن لوی دری دعا بکن لی هرچی ام درن که کردستانیه براستی جی سربستیت که دینی لوی دری هیه او دیرین خریستیانانه کج به دست دایشه به هویتی هاتن هلوشاندن و خرا کرنجی مدید کو او دیر جی به دست این کردا جنوبا هاتن جاردن هاتن آباد کرن پیشمرگه ام بیجن خاطر دیری لپشتا خوکر و درخصار حتی پشتی ارشین دایشه به bütçe Herema Kurdistan'ı bir derfetin خواهد چهار کنیسه جنوب آوا کربون چند دیر آوا کربون لودری ما مست لگوری زانیاریان در سال 1987 ده 2 میلیون و نیو نفوس خریستیانان هبویا لودری لبلی روز بروز اف نفوس او تبایی عراقی نه ببورن لعراقی تبایی عراقی لبنان نر کردستان لکردستان نزان نفوس آوا چقاسه لبلی برکو در دور 300,000 تل قال کردن تی بحث کردن Yani mesele ne mesele? او نینه yani çıkasajmar li em dizanin ki mesela tarihi da tariha rojalatın avin da diroka dünyaya da milletteki kuj dinin cihe u milletin cihara tahammül kiriye liser ağa xo buara birati ba aşti jiye Kurdun tani Kurdun dünya yu viyad bine dünya papa seredana papaya em bejin Kurdistan'ı parukirina Kurdaya bir vayı. Parukirina destelatiya siyasiya başure loma rudana gele giringe. Gerek devletin ciran ve Türkiye, İran, An, Suriye hatta da medya Irak'ı xwedajî gerek serdana Kurdistan'ı der nexistin peş. Belki tahammüla ve yekine kiribun, belki sebebeden hebun, anji ji serdana papa bu Herema Kurdistan'ı da belki hinek aciz bibin, yani ji lipiş de seri xweda belki dibêjin hinek hesabê wayê din
hani hesabı Papa li ser herema Serdanekî fermî bû ya. Belê, Ji fermî bo bû, vê rast. serdana fermî ji alî van devleta başnayê hesab kirin. Baş lê meze nakin çünkü ji her alî navxwazin Kurdistan terkeve pêş. Fakat wexta Papa tê bêguman giştik cîhan li vir meze dik. O viya van bû yera ew bîne ziman êvana li televizyonê xwe nîşan bide. Ji bo wî yani wexta hûn nebînin dünya hûn dikarin tabii Dibêya çavê xwe bigirin dünya tarî nabe yani dünya viya dibîne. Morofça ve xwe bigirî Vatikan ji bîr nekin Vatikan jî dewleteka serbixwe de İtalya'da da ew Ben jî şama ev persim gu Vatikan yani de cihanê de devleteke dewleteka Tabii, tabii. serbixwe dewleteka serbixwe devleta herî biçûka dünyayê belkî Be Vatikan sat rojname de bilwir hene heta çulu çal televizyon نه همولاتی و دور 1500 ده همولاتی واتیخان جیانه دولتك ام بيجن قضاء نافنتوي دوك دولتك سربخويه يعني بباندوره بله. نصنامه Yani هويه devlet دولتي هي semboliki, ji bo wî evkavî yani tesîra wê bandora wî bandorekî ruhanî yani viya gerek. Yani biryar ciheke Ji biryar bo dare biryar Kurdistan mühimmatî ew ki yani giringiya wî ew ki yani de ew ki de di nav cîhanê de du heb hêzê ve heye ya ji du heb kudretê ve heye yani kudreta eşk û kudreta nerd bin. Soft power, hard power. Yani vakta kudreta aşk ya heza aşk çi işte artişa ve hey bir artişa ve gelek xortu hum karın pere şukhra reki takip kin. Ya lali dineci kudreta nerji diplomasiye yani eğer hund diplomasiye de cihani de cibikrin veya evki kudreti ki birmezine. Şibovi gelek mühim. Rasta de medya sosyal medya de gerek wêne hatin parve kirin. Heta nîqaş ser hatin kirin. Dema kur Papa li Bagdayê çaw hat pêşwazî kirin, li Kurdistanê çaw hat pêşwazî kirin. Qilic û Mertala. Tê ya çandeke Erebane ne Papa ki biçûyê derê. يعني ama yani Böyle. Yani sembol hatin nîqaş sembolizm sembol para giringin. Çünkü yani bejin civat li gor sembol hat fikre. Yani Papa li Kurdistanê bi ilahiyen arami hat pêşwazî kirin. İlahiyen arami çit çu manayê mujî bêjin zamanî Hazreti İsa arami bû. Yani zamanı İncil'i var abi. Hazreti İsa aramid peyvi. Loma milleti Kurd ev wisa şerefek wisa dayeki ku li dünyaya ticareti ev icbir neke. Yani ilahi bi ilahiyen arami bi zamanı İsa peşvazi li ağa ku rojlata navin hamu vek ağa em bejin vek ağa serekaya Hristiyana ya. Yani Hazreti İsa ji Kudüs'e derken derek dinine yani. Em icbir bel em icbir hund xazdem der basi icbir ektim bibin. مجارا پلانا چکسازیا مافه مروبان کو آخ پارتی بریا چند روزه که راگهان دو بودو هجی لسر عبوری پلانک راگهان سر حکومت ترکیه اردوغان راگهان آخ پارتی بوان پلانا چی دکه مامسته دخوازه چی پیام بده؟ Yani duhazı 4 salı 5 salı siyasete gidilmeşin cibi siyasete xwe ez vedigerim dibêjî. Yani be zamanê siyasî viya dibêjî. Çünkü emzanın 4 salı 5 salı Türkiye vakti onu mezedikin hem qada hukukê de hem qada siyasete de gelek tişt xerab çû. Yani rewşa Türkiye xerab derket beri Türkiye welatekî demokrat tat hesabandın fakat îro vakti onu mezedikin de saziyê navdewletî giştik Türkiye ew hesab dikin otoriter devleteki otoriter hesab dikin. AK Parti jardibe eme vi rewşe eme nühdemi bu guherinin. Yani hatta Mısır ile devleta Mısır ile JP'ndi de destek viya levki viya qada derbeyi viya hündür deyi dibe yani Türkiye van mafim mrovan hatta iro xarab eme vana rast bikin fakat livra prskedeki gelek mezen hen mesela beri her tişti ez dibinim ki bir hükümetiyle baverin emayi. Yani hun tişteki dibêjin eger ji bo xek ji we bawer bike gerek gora wî tiştê hûn tevgêra xwe bikin. Fakat pratik navêjî. Mesela çi dibêjî wexta hûn lewkê meze dikin, hûn planê meze dikin, li wira hatî nivsandin dibe em ê qada siyasetê fire bikin. Hûn viya dibêjin fakat roja dinê jî hûn derin hûn dibin em HDP em ê bigirin. Uçakê kî ji viya bawer bike ya jî hûn parlamenterê HDP hûn dixwazin ji parlamentoyê bavêjin. Uçakê viya wî kî ava bike ve ya Joxa ser kumargo em ave nadın steriya em tabii ya bir xaterekî pir mezin e mesela mahfe mirovan tabii mahfe mirovan herkesî hûn nikarin wexta mahfe mirovan nas bikin naxekî cudatî têxin em vana nas dikin em mahfe wan bidin fakat em vana nas dikin em nadin ji bo wî
جوی او که جوی پلان ده پرت تکی درکه و امن جباوریا میشتونه ای بندمانیا میشتونه ای. بخواه حتی 2 ساله یعنی دبی نوا 2 ساله دمیجی. اوجی پرس کرده که جبو چه 2 سال؟ يعني جبو چه 2 سال؟ صاحب گوره هل بشارت نیفید ماشینه. ورگاف هنن کی کن کارن ایرو بریاره کی بدن سبیک بیشتر روشوی بگوهره فقط اون دبن 2 سال جبو چه 2 سال؟ مامسته هنجی وکی مامسته و ها پوزد فکرن آن مخالفت جی مثلا دبی اف ماده این که هاتنه آشکار کردن هاتنه راگهانده جو خود یاسای ده هیا. هنن دستوری ده هنن پرانی بانی یاسای. پرس کرده که کو ناینجی بجی کردن. مثلا واش خو يعني ايرو براستيج عبوريات تركيا سري چند سارا وای به تایبتش 2015 و 16 ور وای که امزانی که درب نباشید چه صدمه ویانه صدمه ویجی بگمان صدمه سیاسی صدمه سرکنه جاره که سیاست ترکیه دربا ببینه به باندورا که گلک مزن لسر عبوریت ترکیه نشانده چون که ایرو همزانن که کج 2015 16 ور و ترکیه به تایبتی ام بیژن لدربا لگلک جیان بارگه هیوین لشکریانه اپراسیون لشکری دکل مثلا سوریه دا ترکیه عالیه مثلا لیبیا دا ترکیه قول عالیه کید بینه مثلا یمن دا ترکیه قول عالیه کید بینه مثلا باشور دا همزانن که هر اپراسیون لشکری اوانا همو پرتن کردن یعنی به کاوه نو کاوه کول هندور تن آوتن آن کتین خواستن بین آوتن لگوری بعد لدر وجی کاوه ارینی بین آوتن سیاست به بومهره بیامن سیاست ترکیه جی عبوریه ترکیه جی بچاره سرکرنا مثلا کردی و گردایه اگر هون مثلا کردی جندیتی و ورن هون چی گاوی دوار دموکراسی دوم خوازن باوجن دوار ام بیژن پیش خستن و باشکرین راوشا عبوری دوم خوازن باوجن هون کارم باوجن çünkü yani veya kaha rey nada destur nada loma o siyaseta perimkirina embejin le dervayışna HDP'jin etu siyasete yani خوزی embejin HDP ji İrob karbiya ba aklaki siyasi bi fikriya o bersiva be ki da şu tiştek dine HDP şu yani navaki giran le bele malaka wirane le bi via wayna çana şabrastiş مامسته جیگو اف 4-5 سالن داوینه بطایبتی لترکیه هنک اتوریته ری چی بویا یعنی ترکیه هنک ریوبری هنک هشکتر بویا براستی اف هشکبونا سیاستا لترکیه بله راست پرسکریکا کرد سدما پرسکریکن ترکیه ماکا پرسکریکن لترکیه لباکور همیه لبله دوان چند سال داویده جبلی کردان ام بیژن پرسکریکن نجیه براستی مثلا گزی هبو بویر گزی هبو داوی وی تشابوسا darbe hebu via hebu bana işte bir otoriteri zede kir fakat vakta mesela hun bu yereki geziti ver ve yaji hun teşebbüs ki darbe bu darbe çedi darbe ki leşkeri çedi hun vi evki hun van perskeri ki onu çava çare serbiken berve du habre hey ya hun qada demokrasi frabiken hun via çare serbiken yaji hun demokrasi qada vi hun kiyebiken hun goravi jkhore çare seriki bibinin AK Parti 5 salı riya demokrasiye jivi mani derketi. Yani ev vakta perskeri ki berşavi de be ez libra demokrasi kiyem bikim ez jivi perskeri ki daha rahat çareser bikim. Fakat em her dibinin hun çok az demokrasi kiyem dikin hun perskeri ki akwas zede dikin. ev gavên ku tên avêtin wisa xuya dike ku bariya pê nayê ku bên cîvî kirin û yan jî berê AK Partiye bi deryaya Pir biçûk Erdoğan peyva xude vakta plan peşvazî kirdi bir peyva xude got ji îro şûn de kesî bi şev saetî 11-12 daha nayê girtin. Ji bo ifade em ê bawan kim Saet siyê çare berê sibê ser maladan digirin deryan dişkêrin. Heftekî derbas nebû mesela ji bo vê heştê adarê hevde hep pîrek dîsa serê sibê ji mala xwe hatin girtin. Ew piran hêj nehatiye cîbicî kirin. Yani ya tabii. Hatiye ragihandin bes nehatiye cîbicî kirin. Yani hûn tiştekî dibêjin vakta eger qadê de kes vî tiştê nebînî kes vîya bawer nakîne. Belê mixabin wisa rast e. Yani pratik nebit mixabin tikez ban gava jî. Pirsgirêkî gelek zihniyetê heye. Yani li vakta heta zihniyet neguhere, pratik jî naguhere. Hinek zehmet e belê. Ev hinek em behsa mesela tifaqan jî em bikin. Tifaqa Cumhur û Tifaqa Millet. بطایبەتی لەڤەر de hem Partiya Demokratîka gelan HDP û hem jî Partiya Baş an jî İYİ Partî rola her du gelek dert ket pêş. Tifaqa Cumhur gelek Gazî Meral Akşenerê kirin ku vegere wê dûre di komcivîna partiya xwe de son dixar got soz bez êdî venegerin bawe. Li gel vêyekê Serokê Şaredariya Bajarê Mezniya Stenbolê Ekrem İmamoğlu di heştê adarê de
روژا جهانی یا جنین کتکار ده توییت کافه تو بحثا مرال اخشنر و پروین بولدان کرد نها بگمان امزان کی کود هل بجارتنین چوی دا هل بجارتنین حرمی دا هدفی و همو کرده جبر کو پیاما سروک اردوغان یا لهم بر کردان بطایبتی لهم بر سیاست کرد و لهم بر باشور گلک حشو همو کردان چون پشتگیریا جهه بکرین و به سایه وی که جی اکرم اماموغلو جی بو سروک شار دریا باجارند جی بشتریاوی کرد همو باجارند جی بیارم شب بیاوی بگمان اکرم اماموغلو جی جهه پیشی نخوزه که کردهان داب که جبر وی که قط نبه بیجن دروجا که وها بیجن روجا جنین کتکارین دنی دا دوی از بانگه که بکیم جار بجار پیامی موسا دادن که خودی نگراوی موج بیر نکریه هده پیینو هونجی دی بیر آمدانه موج بیر نکری لما دخوازن کی کو و هفکاریا ها و پیشگیریا کجالی کردن جبوی وان چه بیه یعنی بردوام بکه باجو لی بیامن تیر نکه و یک ها بویا و چه نبه یعنی سیاست سر وی او که ناچه لگر هن شروع به کار سیاسی او پیاما امام اولوژی او بوکو هگر اخشنر و امام اولو پیش روزه ده به نامزد سرکوماریه امام oğlu denge kurda bigre. Yani dixwazu ku hêj niha ve zemînê vê çêkir, bingeha vê çêkir. Zalim mevcû wisa lê gel vê yekê hem hevserokê berê HDP Selahattin Demirtaş hem jî Kılıçdaroğlu behsa tiştekê dikin. İttifaka Demokrasiyê. Kılıçdaroğlu dibêje İttifaka Demokratan, Demirtaş jî dibêje İttifaka Demokrasiyê. Ev İttifaka Demokrasiyê halê hazır li gorî we mamostebê pêk were. Yani ev siyaseta ku Meral Akşener dimeşîne û li gel vê yekê جالیه که به هدف قبول دکن، جالیه که به قبول نکن، دنگ وان دکرن، لباله وینه که جیل قلبی نادن، و چه واره؟ Yani وقت اتفاق دموکراتان یا اتفاق دموکراسی تبیشن از ور فهم دکن دیجی جمهور اتفاقی کی هی براورن جمع هفدو بس اکنم به هفدو سیاست کنن. پس اوه یعنی افتخاص پیکانه. ده اوکی ده yani هلبجارتنا هرمی ده مویادیت فیات yani karbon bir açık yani HDP ferminin fakat fiili dinav evkide dinav ittifakı de cigird. İro du perskrekeyi HDP via berdevam bıkıyan jina adı partiye nü yani Deva Partisi o Gelecek Partisi Parti Peşeroji evi pişkili biden bir ittifakı yana ez baver dikim Kılıçdaroğlu berede hatta İro siyaset ayveri ev dibêjî em ittifaka millet yani CHP İYİ Parti o Saadet em vana li cikde bigrin bira HDP ji dervede pişkili bidime o mümkün bir deva o gelecek jî bira vericeme werdi fikrin hatta İro başani fakat devre du hep perskirek heyi yek ev namzeti vi ittifakı gibi be. Eğer her parti namzeti xud derxe vi çağı ihtimal amazin savi helbijartni van da bakın. Adu deji ev kivançi plan avançi. هیچ نمیاره او پلان حال حاضر هیچ آشکار نکرده ما مستنها دنبا کردان ده وسا نزدیکی سیاست مداره دبن کی بحث دموکراسی بکن مافی مروفا بکه بجوی عالی به سمپاتیا کرده دبه کج ای پارتی رسیب بیاوه بیامن چنا و دوی چنا از این دوی بواری دم پاس yani دوی چنا بجی نه مثلا ترکیه بیامن مثلا یک ترکیه دموکراسی نینه تنیه مثلا ترکیه آبوریجی نینه تنیه مسئله Türkiye هي مسئله کردیه اگر پارتی آن معالفت پارتی معالفتی دب مسئله چهار سرکرنا کردی دا خودی پلان خودی پروژه خودی آرمانج و هدف کیون و چاقی یک دقیقه ممنون و وقتی ام دکارم بیشین کی کوبراسی وانا دموکراسی دخوزن لی ام زانین کی کو تو پلانک وانا ای چهار سرکرنا مسئله کردی تنه تو برگهک وانا یا او ویزیونک وانا یک کویش وی مسئله را چهار سری کی جیبین نینه جبر ويكي او جي تخوزن كرد جدر بابا او مساله وان مساله بخو اقتداريه دسلاتيه تخوزن بين دسلاتي بلي بدسلاتيه كردا ببشكريه كردا ورن لي كرد جي ودري خويا لكن براستي نت سياسه بريوان كرد بفكرن çünkü siyaset kari hesabı ازورا بيش بله مالا وافا ما مستب هناك لكلين تنكرن كو سوسيولوجيا Kurdati guhartın. دبجه هناك تي guhartın دبا كو كردن Sosyoloji işte tabii sosyoloji herkesi te guhartın. Tabii muhafazakaracı te guhartın. Türkacı te guhartın. لهمبري CHP لهمبري İYİ Parti'ye
dengê ku sazêde ji Kurda diyara ku dê neçe halê hazır dê neçe newsa Yani belli değil mi yani? Bir partina evi ray nedin fakat vakta helbijartina sero komari veya dinamik evi şevdi cudatırı. mala wava her du mamosteyên hêja bînerên hêja em guhayên dawiya bernameyê rojaf heta hefteyeke din bi xatirê